罗西亚总统普廷13同意美国的乌克兰战争停火方案，但是强调任何停火拢必须要解决冲突的根本原因，也有细节要处理。美国总统川普表示，普廷是发表一份非常有希望的声明，但是无完整。两国的元首拢表态想要赶紧会谈，也那乌克兰总统泽伦斯基认为普廷的声明是无新意。Согласны с предложениями прекратить боевые действия. Но исходим из того, что это прекращение должно быть таким, которое привело бы к долгосрочному миру. 罗西亚总统普廷伫甲被罗西亚总统卢卡申科会谈了后，在克里姆林宫记者会交代目前的战情。Техника брошена полностью. Вывести ее невозможно. Добиться перемирия хотя бы на 30 суток. И мы за. Но есть нюансы. В чем они заключаются? 普廷认为停火30日对乌克兰未歹，不过因即马情势大好，伫将近2000公里的接触线推进，乌克兰是毋是会利用这30日强制动员提供武器，部队继续接受训练？ Надеюсь, что на уровне здравого смысла это всем понятно. Это все серьезные вопросы. Но есть вопросы, которые мы должны обсудить. И думаю, что нам нужно и с американскими нашими. 普廷表示，无得卡会阁甲川普同会讨论支持和平方式结束冲突。No, he put out a very promising statement, but it wasn't complete. And yeah, I'd love to meet with him or talk to him, but we have to get it over with fast. 不过，乌克兰总统泽伦斯基无认同普廷的声明。 Дуже маніпулятивні слова Путіна у відповідь на ідею тиші на фронті. Він фактично готує відмову станом на зараз. Путін, звісно, боїться сказати прямо президенту Трампу. 目前要的战争过去这几天，罗西亚军队伫西部库斯克对俄军发动闪电攻势，战情未歹。普廷阁亲身巡视这所在，阁下令赶紧反攻收复所有失地。乌克兰军爬过突破边境拍卡车，迄时阵互普廷真无面子，也是几乎本来要用来甲罗西亚交换领土的少数条件之一。公视新闻，恩文玲报道。